ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله. Baik, masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali. Insyaallah akan tilawah pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita di ayat yang 178 sampai 181 insyaallah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa salaha rabbana zidna ilman wa rasulana. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Silakan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Silakan. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Tarik nafas. 1, 2, 3. Silakan. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. Silakan. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي
الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Silakan. عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا الوصية. Kenapa? Tanwin tidak bisa masuk ya, tanwin tidak bisa masuk huruf lam sukun karena apa? Ya, tanwin itu diibaratkan juga di situ apa namanya sukun ketemu sukun maka tidak bisa. Solusinya apa? Ditambah nun berharokat kasrah, khairanil wasiyah ya. Baik, kita ulang lagi. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Silakan. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. طيب بارك الله فيكم. Bu Farida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurr bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Ditahan lagi. Wal-unsa ikhfa. Wal-unsa bil-unsa. Wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Iya. Faman uqiya lahu min akhihi syai'un
fattaba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Coba diulang dari, mohon maaf, diulang dari fattiba'un ya. Bukan fattaba tapi fattiba'un bil ma'ruf. Fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Baik. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diulang, in taraka. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Lamnya 2 harakat. Fa Dari situ aja. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya. Innallaha sami'un alim. Baik, barakallahu fiik. Pak Agus silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Qatla, lamnya 2 harakat. Fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Al-khurru bil khurri wal qa'du bil amdi wal unsa bil unsa. Waman ufiya lahu Faman ufiya. Waman ufiya lahu min akhihi syai'un Tiba'un bil ma'rufi wa ada'u ilaihi bil ihsan. Ya, ilaihi bi ihsan. Hati-hati, bukan bil ihsan tapi bi ihsan. Ihsan. Dzalika tahfiqum min rabbikum wa rahmah. Wa man i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية Diulang lagi. In taraka khairanil wasiyah. إن ترك خيرا الوصية Wawunya pendek. Wawu pendek wawunya. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diulang. إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعدما سمع فمن بدله hu-nya 2 harakat. Baddalahu ba'dama sami'ahu juga 2 harakat. ومن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يدبرونه إن الله سميع عليم. Baik, barakallah. Bapak Ardi Winata. Terima kasih Pak Ustadz. Kenalin, nama saya baru masuk pertama kali. Masya Allah. Barakallah. Ahlan wa sahlan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal ba'du bil 'abd الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك أحدكم. Kalau diberhentikan, tarak nggak apa-apa. Saya mulai dari intak saja, Pak. Ya, dari situ.
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Pak Kris, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa faman ufiya lahu min ahihi say'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsan dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah famani tadaba dzalika falahu azabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Menemukan ulil di mana saja, ya ulil albab itu pendek ya. Wawunya hanya ini aja, rosem saja ya. Bukan wawu sukun, bukan. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah in taraka khairan lil wasiyah. Khairanil langsung khairanil wasiyah. In taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diulang wal aqrabina qalqalakan. Wal aqrabina bil ma'ruf. Baik. Haqqan 'alal muttaqin. Famam baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Barakallahu fikum. Pak Asrizal, silakan. Ya Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص عليكم كتب عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Barakallah. Baik, barakallah. Berikutnya Firdaus, silakan. Firdaus, tafadhal. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz. Ya, jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل Qatla, lamnya dibaca karena ada iya ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى Bil-unsa, tahan lagi ikhfanya. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى Ya.
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Baik, barakallah. Berikutnya Pak Arif, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Barakallah. Berikutnya Pak Niko, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil harf ra jangan dipanjangkan. Ra-nya jangan dipanjangkan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Diulang. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah, untuk unsa dipanjangkan form. Wal unsa bil unsa, dua harf. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ilaihi, hi-nya di situ bukan ini ya. Hi-nya pendek. Ilaihi bi ihsan. Ilaihi bi ihsan. Fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifum mir rabbikum. Pak yang pertama di harokat ya. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Famani i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. In taraka khaira. Taraka, kafnya pendek. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Barakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit saja. Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu, ai sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman adalah al-mu'minun min hadhil ummah, ataupun orang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman tatkala Nabi sudah diutus, ya. Yaitu orang-orang mukmin atau muslim, ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin, ya. Ada namanya agama as-Sabiin. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir.
wa amila salihan, dan beramal salih, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka dapat pahala di sisi Allah atau di sisi Rabb mereka, maksudnya Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik. Ya, kalau secara terjemah kita pasti agak bertanya-tanya, apa orang Yahudi dan Nasara dan Sabi'in ini termasuk yang masuk surga ataupun yang diberi pahala oleh Allah? Naam, iya. Tetapi sebelum apa? Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadu wan nasara was sabiin, orang-orang Yahudi, Nasara dan Sabiin, maksudnya ini di zaman ataupun di zamannya fatrah, ya. Zamanul fatrah atau zaman ketiadaannya seorang utusan, ya. Ya, karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih ya ratusan tahun lah, ya. Ada yang bilang 4 atau 500 abad, ya. Itu sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali, sehingga di situ ada kekosongan, ya, kekosongan. Maka pada saat masa fatrah itu atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan kepada hari akhir, ya, dengan sebenar-benar iman, ya, maksudnya seperti itu, sebelum datangnya Nabi, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka ajr ataupun pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut. Maksudnya apa tidak takut? Di sini disebutkan wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Maksudnya mereka tidak takut akan apa yang datang di akhirat nanti. Maksudnya ketika ketika yaumul hisab, mereka tidak takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman, ya. Walahum yahzanuna 'ala ma fatahum min umurid dunya, dan mereka juga tidak bersedih hati atas apa yang terlewatkan dari perkara dunia, ya. Jadi yang sudah ya sudah, gitu. Seperti itu. Baik, ini ayat ini berkenaan dengan zaman fatrah, ya, dengan zaman sebelum diutusnya Nabi. Siapa yang beriman dengan sahih, ya, kepada Allah dan hari akhirat, maka bagi mereka dapat pahala di sisi Allah, dan mereka juga termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Banyak, ya. Salah satu yang sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu ada yang namanya Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal itu salah seorang ulama, ya, ulama dari kalangan Yahudi. Mohon maaf, Yahudi apa Nasara, ya, gitu. Ala kulli hal di antara ahli kitab lah. Waraqah bin Naufal itu adalah salah satu yang meramalkan ketika Nabi berdagang di Syam, itu bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ya, dan mengatakan bahwa Nabi akan ketika itu Nabi Muhammad sebelum diutus, beliau tahu akan ciri-ciri bahwasanya Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang rasul, ya. Termasuk di antaranya yang beriman kepada Nabi Muhammad yaitu Waraqah bin Naufal, ya.
Nah, itu apa namanya, salah satu dan memang banyak ya, dan memang banyak sebelum diutusnya Nabi, banyak juga ya dari kalangan apa namanya, Yahudi maupun Nasara yang memang mereka beriman kepada Allah dan pada yaumul akhir, seperti itu ya. Maka siapa yang beriman dengan iman yang sahih kepada Allah dan yaumil akhir, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Taib, sampai sini dulu. Ya, satu ayat saja. Taib, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di dalam agamanya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi diri kita semua, umumnya bagi kaum muslimin semuanya. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Ustaz. Tin Lab semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.